Dobrodošli u novi serijal dosije igre na Joystick Legacy-u. Cijeli internet trenutno gori zbog Crimson Desert. Svi hvale onu brutalnu grafiku, ogromni otvoreni svijet i borbu koji izgleda kao u filmu. Ali Pearl Abyss nas je sve pošteno prevario. Dok vi mislite da igrate epski srednjovjekovni RPG i skupljate plaćenike, ispod haube se vrti jedan od najukrutnijih sustava ikada kodiranih. Iskopao sam za vas 3 skrivene mehanike koje developeri nisu stavili ni u jedan trailer, a zbog kojih ćete možda ovu igru početi gledati kao čisti survival horror. Idemo odmah ispod haube. Idemo prvo razbiti tu iluziju o vašoj ekipici. Skupljate plaćenike po krčmama, vodite ih u bitke i sve je super dok imate zlata. Ali što se dogodi kad ostanete bez novca i prestanete ih plaćati? Većina igrača misli da oni jednostavno odu iz kampa i nestanu s mape, a to je krivo. Igra potajno prati apsolutno svaki vaš potez. Vaši bivši neplaćeni suputnici zapravo formiraju vlastiti rivalski sindikat. I pazite sad ovo, oni u kodu preuzimaju vaš stil borbe. Ako ste vi na primjer igrali stealth, oni će vas napadati iz zasjede. Ako ste možda koristili tešku magiju, oni će vam doći s magovima. Vi 20 sati kasnije doslovno budete lovljeni od strane ekipe koje ste vi sami pokazali kako se ratuje. Stvarate zapravo vlastite ubojice. A sad prelazimo na ono preživljavanje u divljini. Svi smo mislili da su one snježne oluje i pustinske vrućine tu samo da vam privremeno skinu staminu. Ali ako zapravo ignorirate upozorenja i dobijete teške ozebline ili opekline, igra vam ne oprašta. Nema onog klasičnog popi napitka i sve će biti super. Vaš lik trajno gubi dijelove tijela. 3D model se nepovratno mijenja. Ostajete tako bez prstiju na rukama, lice vam ostaje trajno nakaženo ožiljcima, a vaš maksimalni health cap se trajno smanjuje. Jedini način da to zaustavite je pronalazak obskurnog skrivenog alkemičara na samom jugu mape, o kojem vam igra ne daje apsolutno nikakav quest mark. Igra vas fizički sakačuje zbog vaših loših odluka. I za kraj najveća i najbolesnija tajna samog naslova igre. Ta ogromna Crimson pustinja po kojoj zapravo jašete satima uopće nije pjesak. Ako provedete sate dešifrirajući one drevne rune po podzemnim tamnicama, igra vam servira surovu istinu. Taj crveni pjesak je zapravo smrvljena koštana prašina drevnog mrtvog božanstva. I svaki puta kada vi tamo bacite neku magiju ili možda prolijete krv neprijatelja, taj pjesak to apsorbira. Vi zapravo niste samo plaćenik koji traži blago. Vi sa svakim ubijenim neprijateljem u toj zoni doslovno, ali i nesvjesno oživljavate boga uništenja. Ovo zapravo nije RPG. Ovo je psihološka tortura umotana u stvarno predivnu grafiku. Da li ste vi skužili da vas love vaši bivši ljudi? I je li vam lik već možda ostao bez kojeg prsta u snijegu? Tipkajte mi u komentare, želim čuti koliko vas je igra već kaznila. Ostavite like, pretplatite se na Joystick Legacy ako volite ovakve duboke analize i svakako čekirajte i ostali sadržaj na kanalu. A mi se vidimo u idućoj epizodi, igrajte pametno, pozdrav ljudi, bo!